Robert Kabera wari ufite ipeti rya Serija wanamenyekanye ku izina rya Sergeant Robert nk'umuhanzi ariko akaba n'umwe mu basirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, n'umwe mu bari bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yarigaruriye imitima y'abatari bake bitewe n'ibihangano bye bitandukanye yakunze kugenda agarukaho. Byaje gutangazwa ko yafashe umwana utaruzuza imyaka y'ubukure ku ngufu, ndetse binavugwa ko yahise atoroka igihugu cy'u Rwanda bidaciye kabiri, kandi makuru yaje kuvuga yuko yaba arungiye mu gihugu cya Uganda. Reka dusubize amaso inyuma gato turebe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2020 ku nkuru y'ikinyamakuru rushyashya.net bagize bati Sergeant Robert Kabera yasanze Tindifa muri Uganda ati Daily Monitor, kandi yavyutse imukuramo amangambure atabana yarabataye yijyanira n'umugore. Bagize bati hashize iminsi inkuru igiye hanze ko Kabera Robert arwa Sergeant Robert akurikiranywe icyaha cyo gufata ku ngufu umwana w'imyaka 15 agahita atoroka atarafatwa kugira ngo akurikiranywe icyo cyaha. Atandi makuru yagiye hanze avuga ko Robert Kabera yatorokeye mu gihugu cya Uganda, ati gusa benshi babanje kuyihakana bavuga ko ari ukwibeshya. Ati ikinyamakuru Daily Monitor uyu munsi cyanditse inkuru ko cyagiranye ikiganiro Robert Kabera uri muri icyo gihugu cya Uganda. Ati Kabera akaba yaratangaje ko yahunze kubera ko ngo u Rwanda ngo rutifuza ko yagirana umubano na famiye ya Rwigema, we avuga ko bafitanye isano. Uti abasesenguzi ku mbuga nkoranyambaga barimo na Peter Mahirwe baragira bati ibi bintu ninde wabyemera. Ati Rwigema intwari y'igihugu, kandi Kabera si we wenyine ufitanye isano na famiye ye, ati mu gihugu ndetse ko bafitanye isano ntabwo ari bishya, ati kuko bisanzwe bizwi. Iki ni ikinyoma kigayitse. Ati yanagarutse kandi ku matariki yahungiyeho, ati byo ni ukubeshya kuko si we wahunze, ati kuko yahunze amaze gukora icyaha cyo gusambanya umwangavu bikamenyekana. Uti birababaje kuba uwakabaye umubyeyi ari uhindukira agasambanya uwo yakabaye arera cyangwa ngo amugire inama. Kabera ati naba umugabo areke guhimba ibintu bidashoboka byuzuyemo ubuswa, ati ahubwo aze aburane. Niba ari nta cyaha yakoze urukiko ruzabyerekana, kandi niba nawe yamaze guhitamo inzira zindi nabyo bizagaragara. Ati nyuma y'amakuru yacicikanye avuga ukuntu Kabera yakoze mu nda, hanyuma igisirikare cy'u Rwanda cyahise gitangaza ko cyatangiye iperereza kuri uyu musirikare wamamaye nk'umuhanzi kuva mu myaka ya 2009, wakoze indirimbo zirimo nk'iyamamaye yise Impanda, ndetse wari n'umwe mu bagize Army Jazz Band mu gisirikare cy'u Rwanda. Hahise hatangira gukwirakwira amakuru anyuranye ko yaba yatorokeye muri Uganda, gusa nta gihamya cyayo cyari cyakabonetse. Kuri uyu wa gatatu Sergeant Robert Kabera yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda, ahamya ko ariho yatorokeye ndetse ko rwose asaba iki gihugu kumuha ubuhungiro. Yemeye ko yatorotse ku itariki ya 18 Ugushyingo ari kumwe n'umugore we, atiyinjira ku butaka bwa Uganda anyuze mu nzira zitemewe ku mpaka wa Kagitumba, ngo yasize mu Rwanda abana be bagera kuri 3 bakuru n'uruhinja rw'amezi agera kuri 7. Uti Robert ngo ubwo yavaga mu Rwanda yajyanye n'urwo ruhinja, gusa ageze ku mupaka wa Kagitumba mu nzira yagombaga rero kunyuramo asanga irimo amazi, afata umwanzuro wo kuruha abagira neza kugira ngo rutarohama, arusiga mu Rwanda. Utaryo akomezanya n'umugore we nk'uko aya makuru yagiye abigarukaho. Muri inkuru y'ikinyamakuru rushyashya.net bagize bati itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingabo z'u Rwanda ku manywa ku itariki ya 23 Ugushyingo 2020 ryavuga ko ishami ry'ubushinjacyaha mu gisirikare cy'u Rwanda ryatangiye iperereza ku byaha bishinjwa Sergeant Robert Kabera bijyanye no gusambanya umwana wo mu muryango we. Rikomeza rigira riti ibi byaha bivugwa ko byakozwe ku itariki 21 Ugushyingo 2020 mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Ati wibaza mpamvu ki ituma Uganda yifuza kuba indiri ya buri munyarwanda uturutse mu Rwanda aho kumushyikiriza igihugu yaturutsemo ngo kimuhe ubutabera. Ati n'abandi bashakishwaga n'inzego z'umutekano bagiye batoroka banyuze muri Uganda bagera bagahabwa ubuhungiro. Ati n'ubuzima bwiza mu gihe amasezerano hagati ya polisi z'ibihugu byombi harimo guhererekanya abanyabyaha, ndetse u Rwanda rwakunze kubahiriza mu bihe binyuranye. Ati usibye kandi Sergeant Robert Kabera undi musirikare waherukaga gutoroka muri Uganda ni Lieutenant General Tindifa, ati watorotse ku itariki ya 18 Gashyantare afashijwe n'umutwe udasanzwe mu ngabo za Uganda. Ati uyu musirikare yavuye mu Rwanda anyuze mu nzira zitemewe, ageze muri Uganda yakirwa n'inzego z'umutekano bwa mbere na Major Fred Mushambo
ukora mu ishami rishinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda mu gace ka Mbarara. Ati ku butaka bwa Uganda rero niho abarimo Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya batorokeye ubwo bari batangiye gukorwaho iperereza ku byaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ati nubwo bimeze gutya ariko inshuro nyinshi cyane u Rwanda rwagiye rushyikiriza Uganda abaturage babyo ati baruhungiyemo bakekwaho ibyaha. Ati nko muri 2013 rwataye muri yombi uwitwa Namuyimbwa Shanita uzwi nka Bad Black wari winjiye ku butaka bwarwo arenze ku mategeko kuko atari yemerewe gusohoka mu gihugu nyuma yo guhamywa ibyaha byo kunyereza umutungo nk'uko byagiye bigarukwa muri inkuru y'ikinyamakuru Shyashya.net. Atusibye uwo hari abandi Uganda yasabye koherezwa kugira ngo rero baburanishwe ku byaha binyuranye. Ishyikirizwa 26. Ati hari mbere y'uko umubano uba mubi hagati y'ibihugu byombi. Ati muri Gashyantare 2020 u Rwanda na Uganda byasinye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha yasinyiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bane igamije kugaruka ku mubano mwiza hagati y'ibihugu byombi yabereye Gatuna ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Utaye amasezerano arakomeye ati kuko u Rwanda rushinja Uganda gucumbikira abakekwaho ibyaha ati binyuranye. Ati bahunze ubutabera ndetse no gukingira ikibaba. Ati ibikorwa by'imitwe igamije kuruhungabanyiriza umutekano birimo iby'imitwe ya RNC Rwanda National Congress ya Bwana Kayumba Nyamwasa, FDLR yiganjemo abasize banakoze jenoside yakorewe abatutsi Rodurunana n'indi. Ati kiri kwibazwa rero muri iki gihe ni ukumenya niba koko Uganda izayubahiriza ikohereza mu Rwanda Sergeant Robert Kabera ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana yibyariye. Ati nk'uko ikinyamakuru cyagiye kibigarukaho nk'uko byagiye bivugwa kenshi cyane. Ngibyo rero ni inkuru y'ikinyamakuru Shyashya.net yagarutsweho cyane mu gihe ari byinshi byakomezwaga kugenda bivuga muri kiriya gihe. Gusa Uganda nyuma yuko umubano w'igihugu cyabo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda utifashe neza nubwo habayeho guhura kw'abakuru b'ibihugu byombi Yoweri Kaguta Museveni, Perezida Paul Kagame bwa mbere bahuriye muri Angola bagirana ibiganiro ndetse bemeranya ko bagomba gukemura ibibazo byose bihari. Nta kintu kigeze gishyirwa mu bikorwa ndetse amasezerano yasinywe navuga ko yasigaye ku rupapuro gusa. Habayeho gushyiraho komisiyo ku mpande zombi yo mu Rwanda n'iyo muri Uganda bigamije kwicara bigasesengura bikareba ikibazo ni ikihe, ese umuti wabuhe. Ariko byose ntago byigeze bitanga igisubizo kirambye, byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane ku mibanire y'ibihugu byombi ndetse abaturage nibo ba mbere bagiye bahomba cyangwa se byagiye bigiraho ingaruka cyane ko Uganda ni igihugu gikomeye cyane. U Rwanda nacyo nuko bisanzwe rero bigirana ubuhahirane aho abanya-Uganda bashobora kuza mu Rwanda bagasaba imirimo bagakora, abanyarwanda bakajya muri Uganda bagakora imirimo itandukanye cyangwa se bagakora ubucuruzi butandukanye. Kimwe cyo nuko n'abanya-Uganda nabo baza mu Rwanda bakakora ubucuruzi butandukanye, ariko kubera imibanire mibi ibyo byose byarahagaze ndetse Uganda ikavugwaho kuba rero mu by'ukuri ita muri yombi abanyarwanda benshi cyane bagafungirwa muri za gereza zitandukanye, yaba i Kampala yaba no mu bindi bice bitandukanye, bagakubitwa bagakorerwa iyicarubozo bakagirwa intere, abenshi bakagarurwa ku mupaka w'u Rwanda. Hanyuma leta y'u Rwanda ikabafata ikabavuza ikabasubiza mu buzima busanzwe. Bikavuga ko abo bose bafungwa cyangwa se bagakorerwa ibyo bikorwa by'iyicarubozo ari ababa banze kwifatanya n'imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se irimo nka RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa. Ibyagiye rero bivugwa gusa kuri uyu munsi haribazwa ese hazakorwa iki. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rufite ubushake ariko ngo bisa nkaho Uganda idafite ubushake, atariko tuzasakara inzu yacu kugira ngo tutanyagirwa. Ngayo n'amagambo makuru y'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Umunyepolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Ingabire Victoire Umuhoza atangaza ko ibyaha yabajijwe n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu RIB byo kuba abayoboke be barafatiwe mu bikorwa bigamije guhirika ubutegetsi buriho batabishobora kuko nta ntwaro bagira. Ibi yabwijwe by'Amerika nyuma yo kuva kwitaba RIB. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda abahiye inkuru. Kuri wa kane nibwo RIB yahamagaje umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Madame Ingabire Victoire Umuhoza nyuma yo kuva muri iri bazwa. Madame Ingabire washinze ishyaka Darf Umurinzi ritayemerwa gukorera mu gihugu yabwira Ijwi ry'Amerika ko ibyo yabajijwe bifitanye isano n'ifungwa rya bamwe mu bayoboke be bafatanywe n'umunyamakuru w'igitangazamakuru mu Bavutewe Honeste Nsengimana. Ngo haba hari amahugurwa bari abagenzi baje bafashwe ngo bakoze
rwashingiye ku gitabo cyitwa uko bakuraho ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe intwaro. Ikindi navuga ni ikijyanye n'uriya munsi wiswe Ingabire Day. Iyo zingiro ry'ikibazo noneho bagashaka guhuza ngo aya mahugurwa aba bantu baba barakoze n'uyu munsi wa Ingabire Day, bagashaka kwemeza ko rero kuri uyu munsi wa Ingabire Day ngo hari gahunda yo kubyutsa imidugararo mu gihugu yo gukuraho ubutegetsi. Ibyaha biremereye donc utekereza ukavuga utese abantu 7 badafite nibuye ukavuga ngo bashatse gukuraho ubutegetsi kuri tariki. Njye nagerageje kubereka ko ari ibintu bahuje bidahuje. Icyambere cyo sinzi niba ayo mahugurwa yarabayeho kwemera kuvuga ngo abantu 7 bari bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kandi badakoresheje intwaro mu gihugu cyawe na FPR. Tuzi imbaraga za gisirikare bafite, nabyo kumva ari ibintu bidafatika. Ubwo ijwi rya Amerika ryaganiraga n'umuvugizi wa RIB Murangiratiri muri iki cyumweru, yari yasobanuye ibyaha abantu 5 bo mu ishyaka rya Adolphe Umurinzi n'umunyamakuru w'Umubavu Nsengimana bakurikiranyweho. Bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvuru n'imidugararo muri rubanda. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibi byaha biramutse bibahamye uwagikoze ahanishwa iki? Ni ibyaha 3 bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15. Ingabire yasobanuye ko abafashwe bose uko ari 6 bafashwe mbere y'umunsi umwe ngo hizihizwe umunsi witiriwe Ingabire Day. Ingabire yasobanuye ko uyu munsi washyizweho mu mwaka wa 2016 ubwo yari afunzwe. Abawutangije bifuza ko ahajya hazirikanwa buri mwaka abanyapolitike bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Ingabire agasobanura ko uyu munsi usanzwe wizihizwa kandi ko ntawe ubangamira. Ni umunsi wo kugira ngo abanyarwanda dutekereze ese ni ngombwa ko hagira umuntu ufungwa kubera ibitekerezo bye. Umushayidi arafunze, mfite abarwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye bafunze, donc abo ngabo rero nabo dukomeza kuvuga kugira ngo batibagirane, twibutse ko